Muri Burkina Faso uyu munsi bashyinguye ibice by'umubiri wa Thomas Sankara ufatwa nk'intwari y'igihugu ndetse nk'umuyobozi w'impinduramatwara. Sankara wapfuye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi. Ibice by'umubiri we byari byarabanje gushyingurwa i Wagadugu muri 2015. Uyu munsi ku wa kane muri Madagascar herekanwe amashusho mashya yerekana ibyangijwe na serwakira yiswe Freddy. Abantu bane nibo kugeza ubu bapfuye, naho abagera ku 16 bagirwaho ingaruka n'iserwakira. Mu gihe Nigeria ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, imibereho y'abaturage n'ubukene bwiyongera, urubyiruko ruravuga ko rwifuza kugira icyo rubwira uzatorwa amatora y'ejo bundi kuwa gatandatu. Madame Jill Biden, umufasha wa Perezida w'Amerika, ejo azaba ari muri Kenya nyuma y'iminsi 2 amaze muri Namibiya. Uruzinduko rwe muri bihugu rugamije gushimangira umubano n'umugabane wa Afurika. Muri Ghana, umugore utunganya ikawa aravuga ko yifuza kubona umusaruro utubutse mu minsi iri imbere. Yumvikanisha ko nubwo ibikorwa bye bikiri bito ariko bigamije kuzamura abagore.